Zirojevića na poziciji broj 8. Pardon, Zirojevića nema, Zirojević odustaje. Darko Simović je sada na poziciji broj 8, a Darko Božilović na poziciji broj 9, dok je Časlav Tošić na poziciji broj 10. To su oni takmičari od kojih se mogu očekivati bodovi. Evo Mašanovića u bankini, on je veliku borbu vodio sa Čolovićem, sa Krečom i takmičarima koji su se borili na začelju kolone u nacionalnoj klasi. Krivina koju vidite, takozvani S, je ekstra brza. Mašanović pokušava da ode do svog boksa, dakle izvukao se iz onih zaštitnih guma. A Simović je prišao u zonu preticanja Zeki Jovanoviću kao... Da, braća, Bojan Dobrosavljević izgubljen u drugu poziciju. Sa startnim brojem 13, čini mi se, Ivan Zuber sa Cetinja. Nismo ga vidjeli u ovom trenutku. Časlav Tošić polako gubi pozicije i Časlav Tošić kao da ponovo ima problem sa radom motora, opet na 2 točka Dušan Borković. Nestao je iz ove jednačine Časlav Tošić. Ovo su pozicije, dakle, od 7 do 9. Pitanje ko je posljednji koji će uzeti bodove. Da li će... još jedan put na 2 točka Darko Simović. Dobro. Da li ga uzima Božilović? Čekamo izlazak iz S-a da to vidimo. Ovoga puta su na braniku, ali čini se da veliku otpornost prema stresu ima Darko Simović. Nije se dao lako provocirati i nije popustio gas posle onog dizanja na 2 točke i one kontre. Petar Lučić neće se tako lako predati. Iskusni Budvanin. A prošao je Nastasijević i sada sa velikom distancom ostavio iza sebe Predraga Došena. Govorimo o pozicijama 4 i 5, 6. u ovom trenutku Maki Stevanović. Kragujevčanin koji vozi za Zastavu Racing Team iz navedenog grada. Želim da vam kažem, dok gledate finalne krugove u nacionalnoj klasi, da se ova trka vozila po odredbama sportskog pravilnika FIA i dodataka pravila za FIA prvenstva centralnoevropske zone, o automotosportu, naravno Automoto Saveza Srbije i Crne Gore, dodataka sportskog pravilnika na kružnim stazama i uopšte po svim regulativama koje se odnose na domaći i evropski šampionat. Odlazi Širokov, Pakson Vujović. Čini mi se da je pomenuti Ivan Zauber sada na poziciji broj 10, a skroz se vodećem Borkoviću primakao Bojan Dobrosavljević. Trebalo bi očekivati jer ulazimo u samo finale trke. Napad. Toroman se sklanja uredno da prođu brži takmičari. Baš na braniku. Kroz deo staze koji je izuzetno brz. Opa, lepo, znači on to zna da uradi. Darko Simović. Očekivao bi čovek neki znatniji gubitak vremena, međutim to se ne dešava. Evo iz drugog ugla, onog trenutka kada sva 4 točka legnu na asfalt, kreće punim gasom Simović. Veoma dobar Došen na ovoj trci. Pokrovitelj ovog takmičenja bila je Skupština grada Beograda, organizacioni odbor, predsjednik Nenad Bogdanović, gradonačelnik, potpredsjednik Andrej Mladenović, a članovi Zoran Pešović, Nebojša Ilić, Tomislav Bogetić, Branko Smiljanić, Vlada Marković, Zoran Jovanović, Dragan Ignjatović, Jovica Anđelković, Dragan Trifunović, Dejan Mali, Dragan Simić i Aleksandar Mirković. Petar Lučić ponovo povratio drugu poziciju, odlično za Lučića i on na granici da automobil počne da se diže. Govori to sa koliko srca, žara i gasa ovi takmičari napadaju krivine. Sada kao da je Darko Božilović spreman da napadne imenjaka Simovića. Međutim, čim se dohvate pravca, čini se da Simović malo poveća distancu. Ponovo jedan okršaj u kome Lučić gubi drugo mesto u finalnim krugovima trke, a Simović takođe gubi poziciju broj 8, pada na 9. mesto. Dakle, vi vidite prvu trojicu i, da kažem, trojicu koji se boduju za mesta od 7 do 9, 4, 5 i 6 pozicije ne vidite jer su toliko razuđeni da njihov međusobni fajt ne postoji.
opredelili smo se za ono što smatramo da je interesantnije. Kažem, četvrtoplasirani Nastasijević, petoplasirani Došen i šestoplasirani Stevanović voze se sa velikom distancom, jedan između drugoga, tako da praktično voze sami po stazi. A sada, u finalu trke, Dobrosavljević napada Borkovića. Borković iskusno koristi pravo da na pravcu jednom promeni putanju ide malo unutra, pa onda zauzme pravo mesto. Sve čisto, sve korektno u okviru sportske borbe i prava prvog da bira kuda će proći. Uhvatio je Simović priključak sa Zekom Jovanovićem i Darkom Božilovićem, koji su ispred njega. Evo, pogleda na startnog broja 10, na startni broj 10 Dušana Nastasijevića. Lapsus. 11-9-21, izuzetna borba. Ponovo je Lučić kroz S-ove vratio izgubljenu drugu poziciju. Ovo je sam kraj trke, a Simović odustaje očigledno od borbe. Prolaze Tormana, a Lučić ne gura ga. Imali smo prilike da vidimo na startno-ciljnom pravcu i bukvalno guranje, odnosno kontakt, ali ovoga puta to nije slučaj. Postoji nekih 10 centimetara distanci između njih dvojice. Lučić ponovo kao leptirić na granici, isto važi i za Borkovića i za Dobrosavljevića. Evo ponovo udarca u gume, ali veoma dobro organizovana trka, podrazumevala je veliki broj redara, sudija i svakog drugog osoblja koji su trenutno reagovali i stazu automatski dovodili u potpuno čisto ispravno stanje. Vidite da je bankina u koju je Petar Lučić na prošlom ušću udario zbog pucanja spone popravljena, ali ponovo je ulubljena. Očekujemo, kako smo informisani od strane Dragana Simića, da bukvalno dok budete gledali ovu reportažu počnu radovi na stazi Ušće. Kraj trke, ona je završena u poretku Dušan Borković prvi, Petar Lučić drugi i Bojan Dobrosavljević treći. U generalnom plasmanu Bojan Dobrosavljević ima 32 boda, 25 ima Dušan Nastasijević, a po 20 Dušan Borković i Predrag Došen. Trofeje uručio Zoran Timotić, prvi čovjek hobotnice racing tima, suorganizatora ovog takmičenja.